El Gobierno vasco y el Instituto de Máquina Herramienta del Elgoibar han renovado el acuerdo de colaboración para impulsar el uso del euskera en el ámbito socioeconómico. Este acuerdo ha sido firmado por Lourdes Auzmendi, viceconsejera de Política Lingüística del Gobierno vasco, y José Begaña, director gerente de la Fundación IMH. Protokolo aurrekoa 2006an sinatzen genuen, eta ibilbide positibo eman izan duela, hor da hoz gehatun aldi 30 bost aldiz egin dugula ja. Hor dago baita ere, egin izan dugun pruebak helburu ordetzatik proposatutako proba batzuk ere bai, bikain gestionatzeko, euskara kudeatzeko sistemakin esate bateako, hor eskertzen dugu, helburu ordetzari berriro konfiantza duela gugan. Euskarak gure enpresei balio erantzia ematen die, eta uste dugu euskal enpresek ekarpen handia egin dezaketela lan munduan euskara gehiago erabiliz, euskal gizartea bertara eginagoa eta kohesionatuagoa izan dadin, baita hizkuntzari dagokionean ere. Esan bezala, aurrerantzean ere, lankidetza giro honetan jarraitu nahi dugu, enpresek euskara beren lantokietan integratu eta erabiltzeko egiten duten ahaleginari gure bermea eta laguntza emanez. Espero dugu, halaber, IMH-rekin berritu dugun lankidetza hitzarmen honek fruitu oparoak ematea, seguru nago borondate hau daukagulako guztiok ere. De esta forma, el IMH organizará durante 2 años más la jornada 30+10, alimentando el banco terminológico. Además, seguirá testando las herramientas y recursos que genere el Gobierno vasco y colaborará junto con otros agentes para fomentar la oferta y demanda tanto de la formación como de servicios en euskera dirigida a trabajadores. Tras firmar el acuerdo, la Viceconsejería visitó las instalaciones del IMH y el Museo de Máquina Herramienta.